Chibai ule February ni song ni le patni ania Russia le Ukraine lam thu tharin kan beng averin khovel poina ngai ven le maya heti lai hian Israel le Iran inkar boruak ache em maya Israel chuan Iran be dan tur an soi ho tarep mai Prime Minister Netanyahu havin private meeting poimo anneya voin khan Israel army te chuan Palestinian som thatin liam zapani zatan omani Israel rama TV channel lar channel 12 ina soidanin tunkar liam ta khan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran nuclear siamna munte be dan tur chu defense official tenen arukin voinga zet soiho na annei ati he thu hi CBN News Point ziakin Benjamin Netanyahu right wing social sarkar chuan Iran nuclear program chu ti top ngai antumani ati report ina tarlan danin Prime Minister Netanyahu chuan arang lam accelerate preparation na Iran nuclear siamna mun chutchiat dan tur ruam man turin defense official poimo te chu arukin private meeting anei puya thilom dana soi puyani ati hetianga Prime Minister Netanyahu an private meeting alone pui to te chu Defense Minister Yoav Gallant, Israeli Defense Forces Chief of Staff General Hersh Halevi le Israeli Spy Agency Mossad Houtu, National Security Council le Israeli Defense Forces Houtu te anni Israel sarkar chuan an cheta an malak tumdan te chu US Secretary of State Antony Blinken, US National Security Advisor Jake Sullivan le French President Emmanuel Macron te po an hril to ni in soyani hetianga Israel thilti tumdan hi an rama judicial system reform bill siam tumna du lo na boruak alen emawangin media lamin Iran be dan tur ro rel na hi an hlam chia ni an soya tren khat chuan judicial reform du lo na lan tira mi puinwai khat lai te an pung khom thin boruak lia khu nan Iran be tumna boruak siama sarkar an pu ve bokani nimina Prime Minister Netanyahu chuan Hertok National Security Conference Tel Aviv khopuya an nei na thu soin engtikong zong ma in Iranin nuclear ral thuam bomba nei turani lo ti in International Atomic Monitoring Group a Iranin nuclear bomb siam theina mai tur khop highest level uranium thitfim enriched za a somriat palian nei to tian soi chu a soi chuakani Netanyahu hi tunmain UN General Assembly New York khopuya Iran ramin nuclear siamna tur uranium thitfim an nei dan ti in projector mangin alo entir to ani Israel chuan Lebanon rama Shia Muslim pol chak tak Palestinian hote thobur tu Hezbollah pol te chu Israel ram chunga buaina cho chua antum chuan za ngai na tel mi alovin Israel chuan na takina chang le don ti in anwawa Hezbollah chu thilti sual pat lo turin awaw khan na sa le Hezbollah hote la in kan hlau lo te e mai che uti ni om takin tunlaya Israeli sipaiten Palestinian hote chen na East Jerusalem le Nablus West Bank lama chet na neya firfiaka chethin misualman kan tumtia in daple West Bank leilung an lut fo chu titop tura phutin buaina na sa zokina zuyang anti Hamas hel hote la in Israel sipaite chet vel dan chu an du lo ti puangin Hamas thu puang tu Abu Abida chuan kan do theina in atlin lo trep to etin Hamas hote Gaza strip lama ro rel na chang tu pol annia Hezbollah hote la hi Iran Revolutionary Guard Corps ten ral thuam le sum mangin an tran puina sa in Indodan training chi rang an tereng thin bok Arab ram then khatin Hamas Al-Aqsa Martyr Brigade le Hezbollah hote hi sumfa in an tran puina sa le thinin an soi
Hezbollah ho te hi Israel nen voi thum in do to in Israel sipai ho te po be khir antia anthi pha treu Hamas te nen sang ni pasari nuwa voi thum anin do to bokani Hamas te hian Palestinian chen na Gaza Strip anthununa West Bank lamchu Yasir Arafat din Paul Ziding PLO Palestinian Authority President Mahmoud Abbas ho ten anthunun thungani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran nuclear weapon program kalpui mek ti top na thaber le ram hlaom ho ten nuclear ral thuaman nei lo na tura ti dan thaber chu sipai chak na manga vau khan na le sipai chak na manga be chu ani ati cheu mai Benjamin Netanyahu hi Entebbe thona hijack chan chuan na le Israel ram indona te lotel to thinin Commando hlui ani boka an ram le nam chan nan atong rum thin viau angai dan chuan economica in rek be na le in rem na in dan char na te athok thatok lawani chuan sipai chak na manga beya chut bur mai du tu ani thin ani hertok National Security Conference a hian US President Donald Trump hunlaya US Secretary of State Mike Pompeo le US Ambassador to Israel hlui David Freeman te po antelani anni pahni hi Trump ang maya adik le diklo le khovel le UN ngai dan po don du lova Israel ram tran rum rut mai tu te anni Prime Minister Netanyahu chuan kumsom ni chung alo buai puya a soi fo to thin chu soi chuak le in hei hi ka thil thei cheu ani ka thil ti theina zong in Iran ramin nuclear ral thuam siam atumna ti top turin ka beyanga hei hi Israel du dan le du thu sam ani ringot lova US du dan ani khovel pum pui du dan ani ye ati Greece ram tlo ajin mek US Secretary of State Antony Blinken chuan Iran chuan nuclear program chungchanga in biak na omtur ala thu tak lova chutianga malak na chuan Iran chu alho chamani Iran nuclear program deadlock mutan omchu Iran thiam lo ania bol chu Iran chan buala a omme kani ati President Trump hun lain President Barack Obama hun laya Germany France Britain China le Russia riat puya Iran nuclear deal in rem na thuthung joint comprehensive plan of action ti siam chu kumsang ni som panga khan puan thua telin lo chu asan to a chumi hnuwa in biak na mu mal a om tamia lova Biden admin chuan tuai thar tumin ma ala chawrenga UN point Iran nuclear deal en nona siam le turin atur thin na in vo in thlengin om zenaya in biak na om thei tari lawani hemi chung hian Iran chuan nuclear bomb siam nan uranium enrichment arukin a local chau wizel ring tu anom nual Iran hian UN watchdog palai ta chu an nuclear plant endik an tumpo om zenai takin aphal thin lawani Antony Blinken chuan Athens khopuya reporter te hnera Iran nuclear program chungchanga Israel ngai dan an thlop ti soin eng ti zong ma in Iran chuan nuclear ral thuama nei turani lo President Biden chuan du thanna chu do kana tanga siam turina da ani tin Iran chu an nuclear program chungchanga la serious turina du ti asoyani Iran hian Russia in Ukraine arun mek na drone tam tak alei tira China abek thaboka US Westram te phut na le norna te chu angai poimo vak lo ni na lang ma se lulul achua luizela an nuclear program an kalpui zela ni vai chuan Israel hian vel turina beidon ngei ni na lang Iran lain an president hluitele an spiritual leader Khomeini lain Israel ram chu khovel me patanga nuai bo turani Zionist wi chole vok te chu Mediterranean Sea tuipuya umlu vek turani ti tein alo vau to thina Israel lain Iran Revolutionary Guard Corps sipai te in kulna le buk nia ngai anral thuam phur nia ngai motor convoy le base te chu Syria Lebanon le Jordan ram ria te F-16 le F-35 fighter jet mangin
alo bom zau to thina ni hetianga Israel le Iran inkar boruak a chiat chau mek lain Israel ram chunga Palestinian hel Hamas Al-Aqsa Martyr Brigade le adang te chu Hezbollah le Iran fui porin an lo chena satial tial zela voin February ni somni panhi nilaya po na plus khua West Bank lamin Palestinian helpol sakei bak nei puk tia invuak ngat te omna chu Israeli army ten man tuminan beya buaina achuak na sa in Israeli sipai ten mi som kaplumin liam za pahni anom ti ani Associated Press News le I24 News Israel ten an soidanin voin nilai nia Israel sipai ten na plus West Bank ka terrorist wanted mantuma beipui operation an nei chu Palestinian mi pui tele Lions Den in Tipol ten lo beilet ve in Israel army te chuan Palestinian somlai kaplumin thizinga civilian putar kumsom sari le paruk mi atnan sabi bara le kumsom ruk pakhat mi Abdullahi askar tepo antela adang zong chu kumsom parukatanga kumsom thum le panga inkar mi an ni Palestinian Authority Health Ministry chuan liam tuar mi zapa hi layan nom ati Palestinian ho te chuan Israeli sipai te chuan kut zalen tak nein mi tha theina nei angmain Palestinian tu ma dim lo le poi salovin silai an met puak velani ti in dan anga rorel sak an phut ti an soi hetianga tunlaya Israeli le Palestinian ho te inkara buaina thar achua chan hi thamasa khan Jerusalem Juda te biak buk sinagog pona Palestinian helten Juda te an beya hetianga beitu hel ho te hi Israel police tele sipai ten man tuminan beizui ani vo in chamalam pangdar som local time ma all city na plus khua hian West Bank ka in ka na in nam noi wanted mi pahni mantum Israeli special forces sipai te hi armor vehicle nen an che chuak ani building pakhata help an hi te chutomin hualbe an nia Israeli sipai ten in petura an ti chu du lovin an ron bei thuta an nuwa help pathum chu beiletin ka hlum man ni mi thren khatin Israel sipai te chu lunga lo tongin silai te poin an lo ka pa hel ka hlum te kuta tangin automatic rifle pahni manania Israel sipai thile hlia manom lo ti in Israeli army radio chuan a soi Palestinian helte hi Mohammed Abdul Ghani le Hossam Islim an ni Lions Den in Tipol ten thuchwa an siam danin Israeli security forces ten na plus khua an ron hual chu mani lokapol din thar Balata brigade ten lo beiletin Palestinian thalai ten lungin Israeli sipai te chu an lo vom vak bokani na plus khobula Janin khua po Lions Den le Janin brigade in ti Palestinian hel chet luar na mun ti ani Nabil Abu Rodeni Palestinian Authority thupuang tu chuan West Bank chung luta Israeli sipai te chet na kandemin tharum tho na cholsan turin Israel sarkar chu kan phutani ati Al Jazeera News chuan voina na plus West Bank ka hian thi somba ka liam za pahni zinga mi somriat le pahni te chu silai muwa ka anni tin mi paruk te liam chu an na hle kumin sang hi somni pathuma ringot Palestinian somruk pakhat tha anni to a chung zinga chuan naupang som paruk antelati thakalta khan Israeli sipai te chuan Palestinian hel mi som chu West Bank marlama an lo ka phlum to boka chumi tu ka chuan Palestinian mi pakhatin silain East Jerusalem Juda biak ina in khom te chu lo pong ka chiamin mi pasari aka phlumani chumi nu le a West Bank ka Israeli sipai ten mi man antum nalama mi panga an ka phlum vele a chumi nuwa Palestinian pakhatin Israeli mi pathum chu kara suin achil hlum zoya pathum zinga pahni chu mi panau pang una wanni hetianga Palestinian le Israeli hote in kara buaina achuak thar hi Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
ultra hardliner sarkar thani leka upa aladin nuwa thlengania eng ang tak buaina machon zelang mo Netanyahu kai hruai Likud Party tho puite zinga alternationalist anti mai Palestinian helhote rot chimi mia du tu independence pek du lo burtu le West Bank lama in ben belzel du tu anom nuala an boruak kal zel tur khovelin an thlir trup ani ber maya Muslim thaser thathiang hlim chu march thla a ain tran chaudona anin kar boruak alumin a thalo chho zual mai theiani AP News chuan kumsang hi somni pathuma ringot West Bank le Jerusalem khopuya Palestinian somnga panga tha an ni to a nikuma Palestinian za somnga don chu West Bank le East Jerusalem a tha an nia kumsang ni palin nuwa thitam na berani ati hetianga uluk taka lo chin chia tu te hi NGO pakhat B Shilim Israeli Right Group ani East Jerusalem le West Bank le Gaza Strip te hi Arab ram kutatangin kumsa ka zakwa somruk pasari 6 day war laya Israel sipai tenan lak capture kha ania chulaya cheng Arab Palestinian hote chuan independence day anbei sein UN General Assembly poina pompui to a ma se Israel le US chuan Palestinian hote independence pek chu Israeli le ramle namtan security ati chethayang ti in rem mantilawani hethumin bo sai saktu hi pusi tilarinoma ani